tunlai celebrity news zinga lian per bol chu supermodel Gigi Hadid rai thu hi ani kanchat angin nau tu pa po Zaithiam Zayn Malik One Direction member hlui ni in an pahni in kara mangai na kong chuk chau tak an zo dun dan ni le ni lo ti vela an nom dan kan chui don ani tu dan po fanei hi thil na mai lo tak kani a mo phu na sang tak kengtel tat nun dan le ti dan po thak dang lam nga ya min siam tu thil poi mo em ani kan soi tui tak tak ma in la subscribe ve lo khan min lo subscribe ve ula tin notification bell kha met se bokla like le comment te kan tum cheu bok don nia hun masalama kir le photila kumsang ni som khan Zayn Malik hi British music competition The X Factor solo contestant ani a chuta changchuan tuna kan shadlar an band One Direction po hi lo Indian chanani heti live hian Zayn po hian mai chi sang sang atong nuala inzom na nei pui po anei nuwa reng bokani October sang ni som khan Zayn le contestant ve tho Sherlock te in nga zong angin thu aleng vela an patni hian in thalel mel taka mu dun an ni fo boka ni ma sila official tak chuan anin data ni ti pon chwana a om lawani Zayn bandmate Harry Styles chuan Sherlock chu an band member te chian chatak ni in thildang engma a om lo ti thu asoyani ti chuan chu mi nu loka mei chadang an ron lang le a Geneva Lane The X Factor contestant ve thau ni in henu nen hi chuan anin date nge ya in nga zong rei lo hle ma se lung oi thak lo takin anin chen le thung Geneva soidan chuanin serious viawa in sha in Zayn hian amangai thu shilin khovel pumpo apek tur thu ashilani mel nima sel heti chung hian abial pa Zayn hian X Factor contestant dang Rebecca Ferguson alo muchin ti ashe chwaka Geneva hian asha ti chuan aril runa zia asoi chwakani ti chuan aril runa tak chung chuan Geneva tan anin kar ti toplo thek alo ni talo Zayn Malik hian Rebecca Ferguson chu ade chunzom takngala ma se thatlem te bak anin zuilo Zayn soidan chuan an patni du dan ang thapin in lungrol takin anin thenani Rebecca po in hei hi ronnem metin kan upa chauzela kan du dan po ashanga atana chaber ka du sakani ti ina soi kumsang ni som pakhatalo ni a Zayn po mal takin omrei lo khop mai actress le celebrity Big Brother contestant Stephanie Davis nen thanga chung anin zuile a hei hi Zayn chian pa Niall Horan ti puina wangani Zayn hian a chian pa Niall nena hian a phone number lo peturina shila ti chuan darkai thum chung zek anin biak nuwa anin muzui tani Stephanie hi entertainment industry a ezong ve thawni ma sila abial pa me chedangin an borna salutuk chu abe sei phak pa kani thu so yin a fans me chiaten abial pa chu anjim to reng mai ani ti ina soya nima sila chu wanga inchen chu an nilo til engemo nge niang tu emo tisok te ang tu emo anlo omzok wangani Stephanie hian abial pa chuan Little Mix member Perry Edwards alo muchina ni ti ashat chuan nuwa anin kar chu ati top thu asoile ta abial pa in bial nudang lo nei san ma sila Stephanie hian abial pa hluinen anin kar chu hun hlutak ani thu so yin Zayn chu a chabera du sak thu ala soi thawani kumsang ni som patni alo thenga Zayn le Perry te po in official takin anin data ni ti an puang chuaka an patni in ton masak ber na hi kumsang ni som pakhada The X Factor kha ani a chutia an hanin data ka chuan anin mangai dun ema Zayn hian abana Perry male tattoo a chutir hiala August sang ni som pathuma lo thlen chuan in nei tura anin hual thu an puang chuakta chutia hlim taka anom du nemo ti lai chuan boina dang lo thleng le ta Zayn le mei chedang pakhat nuam ti mel taka anom dun lai ti chu ania henu hi aming chu Martina Olson ni in Zayn nen hian anin him na iviau thu asoibok mase Zayn hian thu thang vel chu phavekin tik na wang mai mai ani thu asoya mase August sang ni som panga alo ni chuan Perry ne na anin hualna anti top thu puangin anin chen le ta Zayn chuan anin mangai na chu atop to thu asoya mase Perry heroin anin chen na chu alana tak zeta mi muwa mual pho taka anin chen wanga acha thu soyin Zayn bula akhusak ve wangin khoya ma kalna turpo anei lo thu asoya mase van nei thak takin tuna chon malam panakalin abial pa Alex Oxlade Chamberlain nen anin zui mekani Gigi avalang har ilo tiange ani mangai na kongzo hi chu tlemina boy thak lo deu zo kani mel kumjang ni som pathum khan musician Cody Simpson nen anin date chana an pahni hian anin tita vin anin chen ve chen boka an ni le bok china ti chuan kumjang ni som panga khan anin chen hlen ve le ta kumjang ni som panga hi kumpoi mo tak ni in Zayn po in anupui hwal Perry Edwards alo chen ve che boka hemi kumve khi Zaynan a band One Direction achwa san kumani bo
kodi soidan chuan Gigi nen hian hunnuam tak an mangdun china Gigi modeling lama chak taka hlotlinna achang chho chu thalatu paparazzi ten an zui reng box si a an chanchin mi in an soi pein an lo boy pui loi reng chuan a atinuam lo hle ni kodi hian in chithiam taka anin chen thu asoya hlim takin an la in be china tin langsar lo taka khosak chu nuama ti zokin adu thu sam ani zok thu asoibo chutia Gigi a single taka chuan Formula 1 racing driver Lewis Hamilton ne nuamti mel taka anom dun mu chin ania mase ani date nge ani ti fiana ero a lo thung September sang ni som panga a zain chu Wallace Day le Rita Ora tenen mu dun anni le fawa zain emo Rita emo hian anin kar engma an soi chiang du lava Rita hi anin date tem ti inan zo chuan chang du lavin engma a soi du lo thu ina chang ta dai ani hewang hian fence ti chuan engemo a nge an le hle a mase ato vele mai boka heti lai hian Gigi chuan mangai na lam tluang chu a thian hlui Jonas nen an lo zo tan ve mek boka anin me dunin an thian te chuan GI Joe ti in an ko fiam china mase anin mangai na hian thanga chung chau a o thurin tak pakhat chuan an pahni hian nalama an boy dun ema chuwanga in chen chu an ni ti in asoya jo po in abial ni hluin anin chen nu loka bial padanga nei le vat chu makati deuh hialani o me mase ani po tu na chuan Game of Thrones star Sophie Turner nen in nei to in Gigi nen anin kar chu manlayan changjauta Jonen anin chentnu loka Gigi bial pathar chu tudang ni lavin Zayn Malik ani November sang ni som panga a an pahni hian soizo man ni trana ma se rindan chawalani annuwa Zayn hian Gigi nen hian Victoria's Secret Party a anin mu masak ber thu soyin anin mu masak ber na chu New York ka ani a Gigi indrin tok na le fin na chuan Zayn hi anne hlea anin zuite chut mai ani an pahni chungte ve po anin melsha tir tona ma se an fence ti nena anin ngai zong ti an puan chwa chu anu dewa ani January sang ni som paroka Gigi hian zi chuan na chi a or mu ani a fence te chuan zi chu Zayn ti na ani thengem ti in an ngai tu boy he a hemi tha a vek hian Zayn hian a music video thar pillow talk atang zara tunge modela amani rin le tudang ni lovin Gigi nge mai mole atopa chuan an fence ten an lo nga hlel em mai anin date ti chu an puang chuak ta ni Zayn hian Gigi ne na tho dun chu nuamati thu soyin ama thilbi ka alo lang tel ve thei chu anga ilutle thu asoi bokani hemi te pahni inzui tir hi anin du ton mel ema an du om dunin mu nuam takan ni tin Met Gala a po thomno in match an hadun khera Zayn hian abial nu adu zia lantinan Gigi mitlem tattoo a oma achutir hialani heba ka hian abial nu hlui Perry Male tattoo abana mi chu akhu bautir boka Gigi chau a melani ti chian na turin adu po anima na mase van doi thak tak mayin anin mangai na chu Zayn tattoo ain adai reilo zo March sang ni som pariata anin chen thu an puang le ta a Twitter lama po anin chen na thu chu thum takin an tweet duna Zayn chuan an hun mandun chu nuam tak le lutak ti in Gigi chu mishing ani na anga alamanga ireng thu asoi boka Gigi po in an hun manduna wanga alom sia soyin malam panjel turin du sakna ahlan ngal bokani mase hetiang thil then nu thakhat leka hian TMZ chuan Zayn le Gigi te chu New York khopuya indu mel takin modun an ni ti in a report le ta anin chen nu loka an ni thale ngalem ni June tha alo thenga Gigi in ama le Zayn anin kople to ti fin fe in an thalak Instagram a post ani GQin Zayn an interview na a Zayn hian anin kar chu midangin an be sei ang ani khiranga ilo thu soyin achang chuan athim zong in thila thira mase Gigi chanpuina wangin athil thir dan athak pha chin thu asoi bokani hemi chuma anin zui thale hi chu boruak adayin an pahni po in thom an nei lo dun khop mai hewang hian an boruak a chele to angin thu athang le ngala November sang ni som pariata Zayn hian Nicki Minaj nen an thar No Candle No Light a release a hlat thu a mangai na achanga atal chwa thu vel chu Gigi nen anin kar a soina ningem ti in fence ten an nga event le na sa hle bokani January sang ni som pakwa a anin kar boruak po chu atop fel le ta a mirin tak pakhatin Us Weekly a shildanin Gigi chuan inrem taka omadu a mase Zayn hian ama mi mala harsat na tam taka ne wangin boruak a thathei lawani ati mase hemi tha vek hian Gigi hi Zayn chen na ina changa jingkara akal chuak lai mu ani le a atnu loka Zayn hian kamangai che ti in atuit ngal bokani hetiang ani lai tak hian maktak mayin August sang ni som pakwa a Gigi hi Bachelorette contestant hlui Tyler Cameron nen mu anni a an pahni hian nuam ti mel taka mu dun an ni anin date po a ang khop mai mase anu September
September a chuan Tyler hian thian chau an ni thu a soi chuaka November tha a chuan Gigi le Tyler te inkara engma a omlo ani ti chian nan Instagram a anin unfollow ve ani December sang hi som pakwa chuan Gigi chuan Zaina nu nen eirongan boldun thu aposa fans te chuan phur tak maya lo thirin anin date le ta a an lo ngai man hiala ma se heti lai hian thu chiang engma an la nei lem lo thung January sang ni som hi alo ni a Gigi chu Zain kum som hi pasari na birthday lom na a kut inwan chungin limmel taka mo ani le ta ti chuan February sang ni som hi a chuan Gigi chuan Zain nen anin koble ta ani ti chian nan an pahni in kwa lai thalak a post ta ni kan sha cheu angin April alo ni a tunlai shileng wanga tu po ina kanin khung vek lai hian anni pahni po Gigi te chung ko farm Pennsylvania a anin khung dun meka heta hian Gigi kum som ni panga na birthday po anlom dun nge ani kha hemi nu luka hian Gigi rai thu aron dar tawak mai le ti chuan Gigi ngei po in thu thang chu thu dikani thu soin Zain nen hian kanin manga ema tuna kanin karanau te lo peng tu nen hian kan lim dun tak zetani ati a birthday bagel cake po kha arai no wanga bagel lamchi reng a chak vek wanga bagel cake siam anni thua soibok heti lai hian Tyler Cameron chuanin Gigi nau pai chu afa ani lo thu alo soi chuak ve boka tin an chian te milar tak ne na changin lompui na thu po andong mol mai bokani an mel thadun ro pui mai bok si a an nau te mo hlan kan wanga kel to tak em ole Gigi le Zain te hi anin kop tlan zel ringem anin nei don ti thu thang te alo om le zela an pani hian anin me itive rengem comments lama isoi hole ang umhyang chuan Milarte News la subscribe ve lo tan ko ngayin lo subscribe ve la next video a kanin mule thwai theinan notification bell kha ilong metel ngei bok don nia tunatan chuan ani phot ule